Salam. Ors mari hita salut na. Mau lihat ma di tu hatta bo hita pajupang muse di channel taon, di channel langsung sitorus. Nama naringoti taringot tu barita nauli nagabe epistel di Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2020, Minggu pasapula luhon dung Trinitas. Sayang dia ma bohita terpasu-pasu marhite perjupangat saya dion. Dalam postur aku kamu akan asoma subscribe dope do ma like memelu lonceng ga subscribe pamu ma jala tugio kamu do ngatai sambil mabagihon video tu nasida sado nasida mas subscribe kasarap baru lupu lupita diaka berita dauli nasihat tuata lao mulai panukapyo di rohata taringo tutur pukon tajalo ma padonganion nasihat tuhata asini rohani tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani Jehovah amai dohot parsauran dito di purbadia ma madongani do ma masu-masu hamu saludna amen. Hamu na hinaulongan di bagasan gorni tuhata tajaha majolo turpuk nagabe epistel tanggal 22 Oktober tahun 2020 dimana ditutup si Lukas 10 ayat 21 ayat 24 dan dawa di sini apa Roma Laos ditikii marulup-ulup ma Yesus di bagasaton di purbadia madok hupuji ho amang Tuhan sigonggo banua gijang do tanon ala ditamod dikon hoi sia julu ni akan napistar dot nama roha gabe di papatar hoi tu akka siod dihonoton olo amang ido di halomohor roham yan saluhut na inunga di pasahat damang tuau daladanga dong natumadda anaki dukon ni amai pe dangarong natumaddai ya soholan anaki akup ni napinodan ni anaki mangihuton longo ni rohana dungi didopakon mapulik akasisian na madok martua ma akka mata na marnida na nida muna ay hudok ma dihamu torop do akka panurirang do raja masihol na ngideon na niyan naung nida muna hape dan dida jala naing bigyon na naung binigi muna hape dang dibigi ido saat na hamuna na inaulongan di bagasan gorni itu hatta na mertua ima na ubigi na upeop na mangatusi do mangulahon hata pura nang pareta na siya tuhata amen. Sian turpukon naik tugihonon na hita maparwahon dua do makanguluosa perjulu tabaima tuhatai marulupulu jala paduahon tabaima hitatong mertua da budahang mawila pota ngodi almanak di rokon do siat tuhani do ro akaduahon hamuna na hinaholongan di bagasan gorni tuhata Lukas 10 mengajari hita taringot tu na disuruh Tuhan Yesus siana 70 Esel 110
Hamu mulak nasida ayat 10:1-24. Jalah halak Samaria nasirohai ayat 25-27. Si Marta dot si Maria ayat 21-42. Parulupulupun ni Tuhan Yesus Kristus. Namar perdunguan doi tuna dibaritahon parsuruh ni Tuhan Yesus isisianan na pitupului nung mulak na sida pabuahon aro asilla. Takas do di pabuah kasisian na pitupului tu Tuhan Yesus Kristus. Namarlas ni roha na sida mulak. Alana guru na sida do to de nazahat. Marhite-hite guar ni Tuhan Yesus. Alai harus ni Yesus. Wida do si budi si medem. Sian jigijang. Songo perhas. Ini berhagu gudok kena diule ni sisiani. Medebuhon si polisi songo perhas tutu asa meupi jala ibad nasira do huaso lau madigi yak kauluk do thala do mangano nasa hagugun ni musu jala nasutupa hona hahue nasida alai di dok Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang gono badlas rohani sisiani. Alai si halat cononin na molo tersurat guarta di Banua Gijang di buku Nabadiai. Mabigi lapor do mamer yang kaulau ni sisian na pitupului dapat saya dengkan marulupulup tod dini Tuhan Yesus. Dibaga satot di Purbadia. Marulupulup tod dini Tuhan Yesus mamering mangida dohot ala arong pangotak ni akan niule ni sisihan di Tuhan Yesus na pitupului. Di buku Matius 10:2 sisihan do isu. Anggusod na pitupulu sisihan do. Nang ibawa kagwar sisian itu itano engon. Basa marulupulup Tuhan Yesus di bagas atot di Purbadia. Italias Tuhan Yesus dipuji wana amai ima Tuhan si gonggong Banua Gijang do tanon ala akasisian nai boy patar di boto nasida isi do Tuhan nasida isi namar suruh nasida jala ladiaha boy dibule nasida kana sumoni jala di bawah Tuhan Yesus guar nasida tersurat di Banua Gijang. Dibuka diukap Jehovah alani haguguna di bagasa Yesus Kristus roha pikiran pakatayun nak pabahenan na kasisianon lau mangula na nisuruhon ni Tuhan Yesus tu nasida ido mabay marulupulup Tuhan Yesus. Alana gabiboy na sida mangalubyani aka napistar dohot nama roha isyak ka napistaron do nama rohaon na turoha na sida tamoding taringot tu Tuhan Yesus do takkahwaso narose Tuhan Yesus tamoding tu nasida ise do Tuhan Yesus i
Totu ima kajolma naso merasa dang rikot odihonoton. Kajolma naso merasa rikot odihonoton. Imana dia tong rohana boy ibana menggaluli sendiri. Na dumenggat tunguruna ipartodio do di bardagingon. Jadi ala di prestasi main. Gawe dak perlu boton na be akar rahasia ni Tuhan. Dak perlu boton na isuruh Tuhan na sebenarnya. Jalan mulutupe di tanda Tuhan dan masalah di tanda. Ala yang go tu sisian di Tuhan Yesus na pitupului gawe patar do isudi takas panadaon na sida tu Tuhan na sasari. Jala boy di karejoy na sida kana sotolak mahiyak karejoan na tarlungowi manaluhon si polisi madigia kaulo do hala do mangalo nasa hagogon ni musuh irtong ubanda marulupulup Tuhan Yesus siala karya prestasi ni sisian nai yala nunga di surat Tuhan Yesus guarna di buku na di buku hanguruan dari benua gijangi akayu sih di honoton buara harapan daun ni akan apistar nama alo nama roha alai tamoding tunasida isedo dewata nastongi akan apistar do nama rohai madok Jehovah Elohim Jehovah Ea Jehovah Tuhatai Tuhan sasadasaro alai gawe tamoding gola ni hata sakabewon panadaon na sida tarengot tu Tuhan Yesus doton di perbedia na di hatao di trupukon alai yang go tua kasisiani ngai pudah Tuhan Yesus isiro sebetulnya Tuhan dan diuluan nasida ima amai Tuhan si gonggom banua gijang do tanon dot anaki ima hatani dewata nagabe zolma doto di perbediai na di bagasan na boy marulupulup Tuhan Yesus kasisianna si anak kapurodo dapat nihita na persea Kristen na tutu taringot tu puda Trinitas na betul dak songot Trinitas na niajaron ni si Erastus Sabdono ana mau lomangi hutus si Erastus Sabdono perpuda helium mai ditikini ngudut tahun maeng dewata da belgama si topalai dotano gunde watano mek ma Tuhan Yesus dewata da suhaida ma tu di perbedia kayak asing-asing ma hari tahun ini tului ujungnya tangarong be Trinitas dulu satapuk saya ada satapuk dulu haidahan tak kudokon so Tritunggal saya na tului pa saya ada daw saya ada do tuduh hatari danda jadi perjulu dok saya ada marujung tu saya saya ada itu satikos
Udang ko tamodik panadaon tutuhatay dia ka Trinitarian. Do dia kana na majungjung teologi oneness. Udang berbeda soal banyak ipamikiro di YouTube kita bigi semua. Alang gohita tatiuk masongon natar surat di Bibeli ba. Hasadaon ni dewata dakha patorang itok tok ke ni zolmai. Utuk ni zolma. Alayu kak buturo hatai. Nah saya deru amai dohot anaki hatai naga zolma dohot tod di purbedia. Jadi Trinitis. Todo hataridan. Sia sakabona, sia sede. Jala sede bahida sudi. Tung nida pe amai. Ulon amai. Batu dua tuan Yesus. Tung nida pe ulon anaki. Ulon ne hata nagawe zolmai. Batu dua namai di. Tung nida pe ulon de to di purberiai. Nama dongani hita do mangaluk kanguruat pasahaton haluau ni di hita. Na batu duhon amai do hata naga bezol maidi. Sedang dohonon bolo Tuhan Yesus teri damai. Tuhan Yesus do amai do Tuhan Yesus. Tuhan Yesus do todi do amai tong. Bahasa korikot sama ni. Asa songon na teri do di son. Buyong manguli manisan, manguli di son, manguli di san. Tong nasa sedai manguli. Alai hataridan na. Di bereng jolma beragam. Lenggo dirina sadado. Mudah-mudahan mah boy masuk akalmu nah obat orang ni. Dalam urus masuk akalmu, tak kinatai. Alana di Bibeli akan masuk akal loh iban. Sadok tadi ma iya Tuhan Yesusi di mahatani di mata naga bezolma. Mulo di halahade dok kali betul lah. Iya Yesusi ima ruh Allah tod di dewata. Iya Yesusi anak Nizolma Isa Almasih binti Maria di halahan. Tunggu tuh luar realisa dekat. Tuh hatari dan nalai saya ada. Dasa saya itu. Jala so kita do Tuhan ni kasa daun na. Di topah hita tudus turupana, tudus tu pangalahona. Kita merpamatang, Tuhan Yesus pi berpamarang do, Dewa Tatai berpamarang do. Tuhan Yesus pi ongko suarana, kita pilih do suara, hata. Nah, luar saya hati-hati, saya ibegi pinggul, dungi wiring mata, yolah ibikiran, keluar saya pamangan. Jalan Dewa Tatai pe, adonggo, todina, kita pe mertodi do. Kalau mulai dia bata todina itu kita meraguku baita. Tunggu si tudu saya deh. Si saya na tudu hatari danta. Unang beta moding tu hita. Taringot tu sere batatai. Asa unak say jujuk pikirat ta. Unang gulap. Unak say manuhas-nuhasi kita song kalahan. Na say paururo kita. Hangu karisteni. Si sobat tulu de bataro hamu say na so yatusi. Kaya sing ibuku na si dayat tong. Madokon ya de batani Kristeno nina.
Dewata si topalangi dotan dukon ni Buddha Maria dukon ni Yesus Kristus. Ini oke asong ni Buddha ni si dewata Trinitas. Dewata si sada tuduh haidan. Ate ngarungi. Jadi mululu kita mangihutod anay do ibibili. Batakas matok kita gawe parulupu ma dituhatta Yesus Kristus. Jala karyat tapi gawe parulupu ma dituhatta. Jala kunulaonot tadi mangaro na sa musu ni Tuhan Yesus. Mami sa takaulok karohaulok pe kebolokono do. Akahala padoy pe kebolokono do siyang ngulu di solmaon. Hidot to. Jala ikko sa guru dokter do akatod din na jahati. Unang gawe tod din na jahati ma ngarazahita. Ay na jod nga tok jol ma do si buliso. Kape si buliso na kaya jol mao. Yung unang ulo bita si buliso nate. Asa gawe parulupu kita di Tuhan Yesus Kristus. Matsaygurak prestasi na ipahima tuhat tasya kita sa duti ba na marulupu. Na julo tikime tao mula sehari ihalian ihalibutongan matanyari turun tu marpesta ba parbanwa gijang ay pestahon niku mama dan sumoto anong ko horwana gawe si utod Yesus Kristus nuaing pestahon di banwa gijang. Memang mulut bertambah-tambah tambah jol mag si utod Yesus Kristus tung marpesta wulud. Mulu akabarbanwa gijangi. Mulu mula anak namagui marpesta wulu do amai. Tuhatai marpesta wulu. Kalau saya dilului do namagui. Sungguh do kita. Dijuju do hita tong mabuat jolma. Kalau nang mago dirita. Gawe masuk Tuhan ada banwa gijangi na pinajongjongi Tuhan Yesus. Hidup bandai do lau mahamu tu dia purtibion budaya masalu bangso. Di dia mana di bagasan gor ni bata ama anak dotor di berbadia. Unak kau babiar enong ngasa guru dia usalu na waso na di badua gijang dia udah tonga na di badua turunin na. Jadi kamu namang do tamu nenang dipangi do turpuko na sa tawai tuhat tay marulupulu na gijang. Alai di siam parulupu-lupu do akau lotai los mertua do hitain na tuatta. Mertua mahamu berbahagia. Molo tar surak gormu di banua gijang. Itu tong. Mertua mahamu molo patar tuhamu ise naung ni alomon ni dewata. Mertua mahamu mulu termasuk ke museum di Honoton. Jala dilihat Tuhan teh dua pangudian nasen ibana itu ita. Mertua mah kamu ala naung dohot tamu menada. Taringut tu Tuhan teh hobar tu na pinudaon ni anak nai menghutulong ni rohana. Anggora sini Tuhan ini naking ngawurokot sonai Tuhan Yesus di son. Nunga di pasada meng tuau jala dangarong tumada naki dukun amai pe dangarong na tumada i. Ya soalan anaki. Ya salong ibu tamu na pamalo-malo gawiran no malo si Tuhan Yesus. Patorak ko taringot Tuhan di matao di Tuhan tei. Na tamu diktu ibane. Na pamalo-malo hon namanya. Ay hola nanaki do manada amai jala hola namai do manada anaki hita hola pangiuti ma iuti si borok mulutung boy taboto uti kali mana ita isi hola lau patugu kapor siota do ko botot tai jadi nagudangan nai di dokter hatta song nai Matius 5 hata hatua uni te
na gudeng di dokon nang pada narubiak kata tuaon tata misalla di opak Musa duble alai tonggong kaburasi opak Musa itu bukan jadi ala yang khusus itu di dok mertua do ita ala taida kita di luas dewata mengida akan dari hasil holo dakkan panurirang do raja da zulu ikon di daun nasida ima anak ni dewata biru-biru ni dewata nama morsan dosa ni portion kita mana merengin waeng jadi bertuan do kita waeng nama ada Tuhan Yesus si anak raja Daud si Abraham do si anak panurirang Musa do panurirang na belga do na beti do kapanurirang nasing belga gitu sing mulu tata takas Tuhan Yesus atau tabereng tuat itu munang gula matata ate nang boy gula matata tong ana boy mang gula pi matata judo utok tamang gula pi matata ate tanah kotor ala sai di si mata do pinggolona ate do kana kotor gawi gula pernidata mana ada Tuhan Yesus ala nasi taonon ulu gawi gula edong do dan taki da berjuang Ape mulu lemniago hosa ala ni Tuhan Yesus mago hosa gawe diramoti Tuhan Yesus do satai ate manangisin nawar pamaru kosana mago do kosanin na manangisin na ulu mas sayo kosana ala ni Tuhan Yesus dapotat di mana teng mago sanang ang dua seliling-liling na itu pakko do tu mana tak pula luja mengalulu-lului be dalam ulumar minggu pibana amadok mau lihatin nama mana tutuani ala nok termasuk nong dihokop Tuhan Yesus si mana tu merite hama mate na hayo dan do anak na tu benua gijangi do na deleo katana do to dina marsaur tu ita kan itu tong jadi itu mertua do hita akan mernida kata ide Tuhan tak di zaman di Tuhan Yesus di kok kata orang kok zaman mernida isi Tuhan Yesus saya obob igulebi suguni roha igulebi hosom elat telate akazudi si boto surat parise do si Tuhan mel di sisi ba gawi gulep dang dida na si Tuhan Yesus au ditadamu amai tadabuna ma mulai Allah yang mudo amamu nai aholonga muna mau na Tuhan Yesus do ikun Yohanes si hasadaun ni Tuhan Yesus do amai ta totom mabili Yesus di hati Indonesia YouTube angko pe na dadang hapus songon film na ni orang naik putaran di Indonesia nak peti kostum ini is oddly sad kan kayak gitu ngiri do yang Indonesia dan boy boto akan rekod na tahu ulan mararo turohana itu do utok ngai tutup sudah nasa unangong mapering narohana melihat may Tuhan ida tertutup mi portibion Tuhan Yesus Kristus jalabu do tabering tahamulate homba tutu hatta ito alus ni hatuon na tuhitay tutu hatta tabay mamarlas ni rohat tu hattay nangong na tumabong mudu siyan na maday hatuon haluaon keselamatan kebahagiaan na dipasuh-pasuhon dianugerahkan Tuhan tatuita kan itu naik Tuhan tama perguguyok kita lau manada Tuhan tay mabayan marulupurup Tuhan tay alan diak kahita alan dirita udota prestasita dohot hapus yang tay jala lambar tua mahita na manghutu Tuhan Yesus satia tikos manadauta di dewatata na trinitasi
Nah, saya dah situdu hidayah dari dani. Sunguni mahitan waeng Tuhan tama masuk. Amin. Ali Tuhan jauh dari batama nami. Pasu ma Tuhan pikiran nami, ukap pikiran nami Tuhan. Asa hutan dahami jadi widahami ho. Jalanak salah pada daun nami tuh nak kabar puda haliliun nama asa nang di pertibion. Betul gua persiapan nami tuh sudir bas nudiam Tuhan. Pos doro nami ramotamu do uriami. Sonak ribu boy mamuji pasangan poko. Jala boy resmi patu dua prestasi nama bay marudu po marlas neroha. Jala pangsonami video kasa pangarang mutiomo ma. Ngama Cyrus tu pangido hami asa ikon ramotamu pangsonami unang gaor Tuhan. Nakpegaor pertibion. Leo dame tu Jerusalem, tu Israel do Palestina. Leo dame tu Ukraina do Rusia. Asa di paso porang na somar lapatan do Tuhani. Pos dor hanami ramotamu hami saduna. Alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.